ni tak tu sungai ho zo si le bon chaw ni tak pha tu ni tarik som le git mars kumsan le som ni le nga ni khui ni tak tu su le ngai khom ki tiu ki ai atian junta si pai te mi bang hem zat amanun ki kap tu na thi le ame thalla do teu het chin hinai lo he cvdf tian tu su bol tu suin again dan in tarik som le sagi mars kumsan le som ni le nga nia zomi flag near lighthouse muna lak do amel si taka bol a hi jikin zomi nam ki musit na ki la hi tin ki gian hi ki tuk ding doi hiu le nam pui tu za dan het anga hi nam pui tu kha chu bangulin umma le achunga khutha chu anam mi pi ten banglung gela nei di muti het hi mangai hi nam pui tu lin kha chunga khutha tu ten ka thim mo tai ti ki neu sak taka ding dol tak chu hi le kilom hi di phailin village authority in thu su bol thu suina gian dan chun ichian nau gam sung thule la a hoi lo jikin tuni tarik som legit mars kumsan le som ni lenga nia padin her sakna hung ki bol kit masin ni tak da gu pm pat jing ka lamda gu en chan curfew ko hi ji hun sung hin dukan le ki khop khomna bigin le kha phot hiding in her sakna bol hi chun duty hoita ki bol ding a hi jikin kusung mi hian la khupa mi hitale emergency dam lo na chung ti loin chi vel bol phal lo hi ti na ki gian hi ji thupi hi nak sak lo wang sin na tu kaum le kuman authority mo chan thei pun tin nam thilel thei pun au tin le ki gian be hi Vaiphei thingke unit in school lam to kisaya student te thim jin na lama ma son zel theina dingu curfew tarik som le sagi mars kumsan le som ni lenga ni kha ki pan hi curfew hun sunga hi le zanlam da nga pat ki panin tin jing kal da sagi am chan hidinga hi curfew wina hum sunga hi le na pang kum som lenga pat noilam hidinga hi ji thu poni khusung nu le pa ten le za thu pa panlak pi chi dingin le het sakna bolui marin pui general secretary puri cha chunga zomion khut athar ji kun ajinun cc pur ps a fir abol khum hi Kuki te na chuma ki vai hom na dinga sa la dot na chungun mi pi doi dan Lakkhawm na referendum ju Kuki pui tu hon ang chi thak pi pai ding hi tai ti na ki gen hi haro Inpi Manipur ki ti hon Thusuk abolui India dan pi constitution in ji gola thil bol theina dinga phalna pi pui India dan pi in ji gul thil bol theina dinga phalna pik lo a hi le ji gul thil chu ki bol thei lo hi tin a ki gen be na chun Kuki zo council hon a thil bolu referendum ki bol gu chu a phachum loading khat ki bol gu a hi tin thado Inpi Manipur ki ti ho chun again do kui medi hol ka min phatna hol na mai le political ki bol na mai a hi tin le thado Inpi Manipur ki ti ho chun again nui referendum hi dan na phal lo himale a ki bol na ji he chin lo hon ji thil ki bol ho chu thaguma a job dingu hem tin thado Inpi Manipur ki ti ho chun again do kui ji thado Inpi Manipur ki ti hon thu su gang bol hi phamo ki satak jet hi tunung tu ban le nampi ki puk theina ding hi lo le nampi ki pal theina ding thil ho thu su ho hi tunung tu ban le ki bol da theile doima ki satak jet hi tun ta ga ring news ngai tha thi ji chan chui tan tin ngai tu te la bonun num le bang pha